Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Dakispangut kinongrep nakishnong ki bahap hamau kenrau constituency kilatut shekjingalang kinongrep kabalalong hakanigasngi nengkong halai kerhong. Hakanigasngi kinongrep kilara ru bat ki jhur ban ai so ba yo ba kansing lingsiang unong elam ka farmer cell jong ke East Khas Hills ubalala ban pen ko ngu ye ke sarkar jela ban penyu abyang ye ke sbo dawai rengkat ka subsidi ka ba marshiteng. Hakatigasngi uba kansing ulaong ba katay ka jingalang kalong ban pensya ye ki pait ba basyan ka dawai sbo ba kintiet kadai ka bakinyo no shiteng dor bat kimdei ban nge ye ki we ki khubor ba omdan subsidi. Hakra trik bagi dawai ka subsidi bat haus nem arjar arfu armenta khatra bat arfusan yo o khatra trik kade keji kendu bat arfusan yo yang order lani kata ke order ban penong subsidi no kade keji thok bagi sabet bat skill ai pat kelong bagi pat ba ang ni ako mau ten la declare bang nom yo subsidi bat ainu yo play baka arfusan terifan la yo ikri subsidi banda kwa ban itu iti balai bahag ni po mau paten tiong baka subsidi mla bakini ko to order nagalian na director kong the fertilizer subsidy scheme of the state remain discontinue nagalian ko order jong ka department agriculture of farmer welfare imla berpeni ya ko order jong subsidi badai ka dini kendu jong ipang bat ke sarkar ikwa ba de kren ni hangne kolong bakini ko order kabami na ka government of Meghalaya Cooperation Department kabakli daw Chief Minister balasay daw BJ Kumar IAS Commissioner Secretary to the Government of Meghalaya Cooperation Department kani order kababi kalong kumni therefore it have been decided the farmer eligible to procure the fertilizer from Meghalaya will be provided fertilizer at 50% subsidized price over the regulated prices mulai yo subsidi 100% kinongrep batong ithapti ye kene lamba kene order kita lima ban sukren man siyaran baklai di pata ye penyi dakam bakani order kalami ba benta layok subsidi na kalian jom kinongrep motor phi di phapru hangne map ye ki wai nongrep di bethet ya katu kadawai hato kamlong keji kerku Andrei mentapat daladat bani order kilatit makan semi order kilit syofat pak kilit mga yong yalang baklay pa pak kilit mga yong kampura mong badehok banyo tongi niya ay bapustun tunsong ukulaki sama kadi kampura mong mulay ya kinonggal ya kabangday banay kapuram ngimday banay dahil naman kata-kata wakwa banong ipi papay kiyok ngale mga ngale kuno hapo convention paimut hotel kiyong ngamla hapo mau katen kiyong inyo mantapat kiyong kuno ngalay keren ba kesubsidi kalayo balik ipat dalam order mempeni mga hikmat basay di situ bansuang gatin ngayo presiden nungla banong ngayo urang basunong rumah dia uang ngalak banyak pergi dalam kot ke pertikot mentah kumno suitit yang kendo bersiap kelendon kedumir kene kedulir subsidi kabab sarkar jela apa kejilan juga di farmasa rengkat tengah chief advisor na bata kejing bikin yang menonggat kalau kejing kerku kabakal dari nomor kata-kata kum kinong syong ndai barsya ialam bakla yo piong bang ble tau audi ngangan tu tiga buron kali sigi nongrat ngimdei bayelek politik sendiri la dei bayelek politik hamu yo nongrat kamne